Bahatina baharê wekî her sal masiyê dur dest bi koça xwe ya bê hempa kir. Bi destpêka meha Gulanê da masiyên dur ji nava behra Wanê ji bo hêk bikin, berê xwe didin nava çem û rûbarên li derdora behrê. Ji bo şopandina vê rêwîtiya ciwan cihê herî nav û deng çemê behdîmayiya li bajarokê erdîşa Wanê ye. Masiyên dur dijî pêlên çem, aliyê jor ve koç dikin û dîmenên pir balkêş radixin berçav. وکی موری کنه او مورکت هو روج دیت اتن برقن چریسکا روجت دی درد کوید تازه من یک بریکات از گازه کردیم میک و هو دید وقتی خاطوید و تانش و مایا روجه هول بدنای دای جنده کی او وکی اینجیه کی وکی چت بجنی موری که چریسکا روجه برقن لگور زانیاران ماسیین دور آنجی ماسیین بحروانه لجیهان به همپایه جبر کو اف ماسی تنه دناوا آوا شور و سودایا بحروانه دا دجی لی ماسیین دور نکارن دناوا و آوا دجوار دا هک بکن و به وی سدمه او کش دکن ناوا چمان ناو مهکی دا جی بحرا گولاوانه درتین دکنه چم شیرین خرزه خداتین حتی نزوراندنی ام حز ناکن بزوره ام حز دکن سرانسری سالی ev خوشی ev خزایی هبه لورا پاراستن کیفا زاروگا پیره خوشته به کیفا کالا کیفا پیرا پیره خوشته به کیفا تمی اگل پیره خوشته به همچی کیف خوشته لوی سیرانگه هر سال به دستپیکا کوچا ماسیان به مهریجانا دهات پیروز کرن و به هزاران رونشوان بشتار دبون. ای سال جبر بلاوبونا ویروسا کرونا وکی همو سیرانگهان اف درجهاتی قدخه کرن و کم کس تن ویدره. ویروس هیا براستی ام معصیه daha azadın. Çünkü لوان معصیه لیختنه یک بگریتنه بکوجتنه هنج زانن دیمنه وجد هوا فرخشه atmosfer ekitine moral ekitine hez ekitinde de merovati. Wenekej vedat atlı dibêje ku bi belavbûna vîrusa korona rûnişvan di malên xwe da mane û ji ber vê çendê êrîşa li ser jîngihê kêm bûye. وقتی سری وی پاندمی من تشتی گوت خوازا گهشت اصلی خوا دیسا هات اثر همدت خوا مزیده واسطانده بو لیلاقی هند بجنه لیلاق او گلا موری او بار از وقتی هاتو میبید داری چه نبون همش گانده بون بره بون بندان مالا خوب خلات دنه کده لیبلی سال که همه در لیلاقن گلستانه او داره شیم بویا چه تره Di vê rêwêtiya bedew da pir astengiyên wekî avakirina bendavan, êrîşa mirovan û ya qaqlîbazan derdikeve pêşberî masiyan. یکی ماسی اوت قاقلی بازای بویا کرد بویا سور لیدا لی اشارت کرد اوت دانا نشان لیدانا کانی قاقلی بازای روزه چند ماسیان تخود آن ساعت چند دان تخود گو حساب کریه حتی ایواره 20 ماسیان تخود قاقلی سازه اجازه دنی چه قیاس هنه Li hember nêçîra masiyan her sal ji aliyê walîtiya Wanê ve di navbera 15 Nîsanê û 15 Tîrmihê da qedexa nêçîra masiyan tê ragihandin. Rûnişvanê bi navê Zeynel Abîdîn Gündüz dibêje ku ev yekîtêra nake divê gelê Ercişê û Derdorê baldar bibe. کشتنا معصیه قرجبونا چما زبلی کو داویجنه چما جه تعال دبن جه نخاشی پیدا دبه ام حزکن چماجی تمیز بکن پاخش بکن خوزایا معصیه جی برا قریج نبه و نه و گوهرانتن Hêjeyê bi birxistneyê ku bi destûra waliyê Wanê û hikûmeta Tirkiye li ser çemên derdora behra Wanê bi giştîs û du bendavên hilberîna ceyranê hatine avakirin. Komeleya Jîngeha Wanê çev dercî dibêje ku avakirina van bendavan ji bo koça masiyên dur xetereya herî mezin e. Arif Aslan, Dengê Amerîka, ji Ercişa Wanê.